Nai kamata atu. Ai atu e laivi ko to e. Me e telefoni ia. Pea kau te hu mai ki tua. Oku Ai henga aku ngo atu ko ni ko te hu mai ki me lele. Mahala na ku e kai ko telefoni a toa aku hako. O ke ki o lele. E sai pia ka o atu. Kau fai mo tuka te tohi mo whakahela. Ka pau ke ki o lele. Ai Oh. Mahalo pala ma telefoni a toa aku. O ke ki o lele. Oh, okay. Ko lahi tā mai ia ko orewa kau ki ta kau hu mo. Kei ki te ilo e kita mi ani e hoko ia o toko lahi kakai o ku nau whekumi ki he mo oni. Ko hono, toko lahi kakai o nau whemau ke nau, ke walangi o laivi, ko hinga mo oange ma whetohi aki, ko hinga whakahela. Peo koe ko uhinga nia ke uhua tu ko hinga ko whehia ia koe tānia. Mōre ke mama o tānia ko maua ofa ka koe. He kono hinga o ke ai pe ai kakai o kuna o aonga ke ai ho o vai. Ka koe whetono no aki koe ni. Na ako pōsi ko hia ko i kai ke hanga o tari mai o tātu. Pea o pe ko whamili tonga e nau whainga atu pe tāta koe. Pea o koe ni ko ke poloka e koe au. Ka koe poloka e koe au. Ka ke hō malewa koe o laivi o tala o pehe. Nai ospe wike e ua. E ku tātu. Pea o toi tātou ke rifani mai silini. Ka taki a tahe kau whanonga o kuongo atu. O kuongo atu. O kuongo atu pe. O kuongo lele atu. Pe te ukai kaila ke si o maha taha ia o ku pehe o te ue sia he te kai kaila longa a. Ka koe whainga ke ongo atu hina rakamata pea. Mahalo ko lo kiok fu malu. Pea toi hu mai ki tua ko e ni. He tohi mai whahinga o kai ke ongo lele. Oh, ko ilo pe ko kata ke koe na o ku mahalo na kuongo. E vae o tui tonga. O peti. Ka pau o kuongo atu ka taki o whakarea mai. He kou iloi. O ku kai ke tau loto ke hoko e ai mea ko e ni. Ke mole ai whainga maari o tānia. Pea mo ene ngā ue o whai.
Ka kohi ako ne toi hūkoi o laivi. Pea toi tala mai. Na aku tāange. Osi pia wike ua. Pea toi tāu ke rifani mai silini. O mālo whalakiko. Sai. Mālo vai atu i tonga. Kau hok, kau kamata rewa hono show atu e ma whetohi a ki. Pea me he aho wa walu o me taimi o no e fiafi. Na u tokoto pe pea tā mai e hoku eiki māma. Ai o ku ui ki ai au. O ne eke mai ka au. Pe kou ilo ia e vai pau talange iyo. Pea ne tā mai, ai ke atu e kse niti ki hanga ota mai haku vai ne awe. Taimi ko ia. Whainga maari e peo kai pea ki koini. Ko tangi ikai. Tuku pe kau ai o tānge ki a tānia pe ko haha ne lau. Mo menit pe koe na o hanga i koko tāpuni i koe telefoni ki hok ansi. Pea tohi lewa ka tānia. Sai, kau hanga lewa hulu atu e matohi. Ko tohi koe ka tānia. Koe ni koe ahua walo no me. Ko tohi ni koe na uwhai. Ko pe mo musio mai pe. Koe tohi na uwhai koe ahua walo me taimi whiawhi o si he tā mai hok ansi. Musio lele mai pe ki ai. Koe ngā kou ofau ka tānia, and I really love, hange koe ni lau koe tau ko o sine o mai ai e ku vai detoxing juice. Pea alpe hak family o ko piki, pea o mahe container ki milipuane, alpe hak tunga ani mono matapuri o piki, toki puna atu le wahe o se mahina e ua, aina o mai novema ti sema toki puna atu au he malo e februari, hanga pe hak tunga ani o piki o whakapoloka. Toki puna atu le wawia o mai e vai. Ka koe but we really like it. Hena he ko hono hinga, he ko whakapiko piko hono ngā he koe vai. Pea ko mau pe koe ni ki te whakatau. Pea talo me ai pau hange o whakahela ko no hinga ko tāpuni ai potai. Sai, ko whetohi aki e, ko tamatai ahua walo. Pea eke an koe vai koe nusila pata mai o piki mihe. Pea manatu i koe uhinga ai koe eke mai koe tā mai hok eik māma. Hok ansi o koe tahinu whahingoa kai au. O te whia mau hina vai neawe. Ai a koe ia. He ko whia mau ai fo i pori ko hinga. He ko whainga maari e whakai paanga. Ke o mai e fo i pori ko hinga ke lahi ai pe o tuku ai pe. Pea koe tari mai na tānia, he tohi at koe. Pea tohi at lewa, no problem. Pea koe tohi mai na tānia, e saiangi hono awe atu meiheni, kai kākō pe, he ea nusila kākō, e maa-maange. Pea whakakau lewa, ko hono uhinga, o ku whainga maari whakai paanga, neongo e ne mamawha, ka teu ai he. Ko ia. Pea koe mawhetohi ake i he aho ua walu e fiafi o me. Sai. So, she need 18 neawe choose. He koe talamai hoko antine alu ki nu usila o sio ke kui ki ne whae. Pea o anga hoko anti e taha fo hina vai neawe. Pea ne fie mau hane mea. Koe uhinga ya koe na o whakataulahi ai. Ka inga whanongo, kau mui mui ki a tānia. O kou kata. Ho mau pehe koe uhinga o mai ki o whakatau business hake. Kau mea. Mo ilo a ofa. Ko ni o mai ko te mawhana pea kitaia. Ke aiha mea o te ai e kita. Kana kai ke uhinga ke kumilahi pehe. Ke toi lele ai. O business. E ko hono uhinga. O se hulu anoa pe toko nake a sihova ki homa ki whamiri. Pea, moi mea kotoa. Ka sai, ka orewa ke aihake rewa e ma. Ke taha, koe. Koe mawhetohi aki e. Mantui koe ahua walu e o me. Musio ke timeline ni.
ko ne o mea nei o mai, pe ko ne tala mai, koe. E kainga whanongo, mo kainga mamata. Na i kai ke u tokangao, ki he mamafa koe koe o kako, he nau tokanga au ke o mai e hina mai hok eiki māma he oku ne whie mau. Pea oku i aia ki koini hok kato, ke o mai kai toki hau o pick upu. Koe uhinga nei awe lahi pihe paanga. Ko hinga koini, mo mamata mai pikai. Mo sio ke timeline ni, mo sio ke timeline ni. Pa mo sio ke ni uwhakamatala koe. Pea uke ke o te pehatau pe koe ha. Koe mea rewa koe hoko. Koe kako will come to my address, panta mai rewa iyo. Pau pea tu, hallelujah, meant to come to Brisbane too, panta mai ia iyo. Pea eke at koe nā whiha vai koe na e mai ai e kupori. He koe ngā koe anti ni whia mau ia ke lahi. Pea ni tamai koe, Pea mo sio mai pe ke mātohi, sio mai pe te mo mamata mai pe o lava tala, ko hinga hena ki he ene laivi na ni whakahoko o tukaki ia iau. Pea koe na ni o mai, pea oskoia, pea mahokoa. Pea whai rewa e kuki i car crater koe ni, oe, pau senat ki ai, o tako e mahu inga kotoa e ki he taha. Ai, aia koe mahu inga ni koe, oe mea koe na o atu. Pea oskoia, pea talatu rewa. Koe paanga ena te useni atu. Mahana e pehe e tānia ia ka haku whakaloi loi. Pea koe ni. O hovale ia, te eike e lawa ha miniti hongo fulu. Ko transfer atu lewa i wāwhi whāngia o nono. Mo mamata mai ke time frame line ni, aho ua walo me e fiafi. Sai. Osi koe tā e fiafi mai hok auntie, miniti pe hongo fulu ko tohi ka tānia, mo mamata mai ke time frame. Koe mau pe ho peimeni pea ke o mai ke o place ho o ta ke mau ki he next shipment. Okay? Pea koe harewa mena hoko. I'm sending it now in 5 minutes. I'll send you the receipt. Tania mi pau e ka lewa no middle name. Pea koe mawhetohi aki e. Kau mea, na e hovare a tania minute pe nima ko ta i atu koe. Koe ku ofa hok mehikitanga, si ni whia mau e vai. Kei ke lawa ko hai mōre. Kei ke lawa ko hai mōre. Koe ni, pe koe tohi mea atania, pe koe matohi e. Koe taimi ta tau peni, aho ua walu o me. Mo whatoa ngai pe timeline, time frame line, Kei ke, pe whakamalo, koe ni. Aho whaasune, kou tohi atu. Good morning, love. Just checking pe o kumahino taimi o mai o ta. Pea mo whatonga i mai koe aho whae no sune. Ko ne tohi mai eni. Hello tia, ko kore whamore more atu, he tuai e reply atu. Ko au eni wawau, pea te ufok he tu si te ke ngahi o vai ke awe atu. He tu e ngahi e vai koe osi a e ku base o ngahi aki. Pea o koutok atu a aluau mo ia ki tonga taku. Kau me, to atu koe paanga, toki tohi mai le vai o tala mai, o teike o mai a peise vai. Ka pāna mo whatonga i toi whoki pe ki mua, he kei te toi whoki mua kai tuku ke au alma maari haki. Pake ke toi lau atu au ia, ko pe hatpau, no worries, ko eke pe, heu eke mai hok auntie, ko ni si whie mau viviri, but it's okay, Kai ke. Aho taha ni mai ni o sune. Hello dia, ka taki ko mahino ha mai e vai. Pea ko ne tāri mai e. Mo siof ke time frame, aho taha no sune. Malo ele leitia ko akau o kuma umi ewa. He toko naki e ngahi e vai ke atu he next week. Ko to e next week, Ko ni mahino pe ko maili atu e details ki he tracking number ki a koe malo mo e ofat. Pau pe hat lewa, malo Mo sio mai koe, aho a taha e o sune. Morning tania, o kou kore at kātaki. Aia koe aho a taha no sune, koe me osi, me lawa ni mahina taha. Na e whai e putu, ko hoku tunga ane, ko hono mari ko ni tamai, na e mārolo i eua. Taimi ko iau te keike mauai hama seniti whiunga, i he eku whie tokoni, rewa kau ki i, ke mou ki i sio mai ko kuponga. Taimi ko iana i kai ai hamatola, pia o whitu taki lewa he tunga he tuai o mai vai, ki ai ke ni ka taki whakamore refund e eku o ta, ka ai
se ni tia ko ia ai hinga ko tohi koe. Ahua taha no sune ko tok fuafua asking for the first refund. Ko ngā ke si tokoni ki he putu hoku mata pure. Aia hok tunga ane ko hono whini motua ko mālolo ene tangata eiki I eua. Pea ko hinga koe na ahua taha no sune mo wakai ke time frame. O sio mai? Pea koe, toki tohi mai le vai a koe. Ia o atu koe e ku tohi. O tānke refund mai. Pea koe ne tohi mai le vai. O kei vavau. Mo sio maamaria mai peki ai, Mo mamata maamaria mai peki ai. Penantala mai, I he aho ko e ni, e refani mai, a eku ota a aku, kai tuku pe ota hau auntie. Ko hono uhinga, ke awe tahawhi wangi au mātolu, ki he matapure o oku, ke tokoni ki si ene putu, ene tamai, he ko taimi ko ia, na ikai ke ai, haak seniti, spare, ke seni ki tonga. Pea makatuunga hene tuai, mo mamata mai ko ahua taha no sune. Na ikai o se 2 weeks pau tā kia tānia o ai refund. Kai ke, ta hoko atu. Pani eke mai, is everything okay o ko ke toi whima o ai e vai, o kai ke toi whima e vai? Pea ko tari atu e. Ko e kuputu o hoko I tonga, pea o iai pehen ako pehe e vave mai eku vai, ko uhi ko e fufi e maulolo tonga, lele au kai ke ungawe aki, ka os vete ko au kai, sorry I don't need it. I cut it short, he whakahela. Pea os kapas tohi mai koe. Ko ema whetohi aki koe, mo siuhef ke time frame. Ko mea peko kore atu, mo siuhef ke time frame. Pea ni whakamatala mai koe, ene mea koe. Ni whakamatala mai koe mea koe. Pea uhua tu rewa, e kutari koe. Kai hawhewhi a aki. Koe tōno no, whaunga whakai ngāwe. Pea koe nani eke mai pok whai putu a whe. Pea utanga I he wiki eni, pane tala mai lewa, tene hanga seni mai a sirini ko ia, I he kutatu ko ia. Pea osi ko ia, pea tohi atu lewa ki ai. Koe. Pea koe ne tohi lewa e. He koe ngā ko hange hange ko o ngoi awia o whihala koe ni uwhakamatala. Pea toi si o whakalelei o lau hifo koe ni tohi mai. O ko hange o ko whihala aki. Pea koe e hingoa e tahana o whikau. Mo siaw ke time frame ahua whāsu nei. Nai awe sirini ahua walu o me. Ahua whāsu nei. Ko ne tohi mai e. O kei imotu, o alotamake a wawaoni, kai ke lava e whoki ki nei afu. Koe, pea utari atu lewa. He kohono uhi ngā ke transfer mai a sirini nantala mai, tene refani mai, eku o tā, ke ai koe tokoni ki he putu, uhi ngai hou koko ai putu. Mo mamata lele I pe, te mo mau kotoa pe ai mahino pe mo mooni. Ko utari pe ai laivi na e whai e tānia, I kai ke hu mai tānia inbox mai pe kai no toi aluko laivi pero men ko e hoko. Okay, ko eni. Tau tāngere ke ai te aipe silini o ave. Mo manatu e tānia ngaloang I a koe hok family ok mau nof kotoa I Australiani. I kai a hok family uhinga I he family wha e ta mai mo whanau. Kai ka haku family ok mau I mulini kotoa. Pea koe ku mea pe o ku whia mau neongo e ku tae mahino. O ku rea atu pe o nautari. Sai, o mai lewa hakutunga ane e tola ke whai ake tokoni ke ave ke putu. Kana e whai he koe ngahaku ma whia mau ke tokoni ke putu. Kai ke hoko atu. Mo sio mai pe ke time frame. Aho wahiva o sune. O skako to e tohi atu. Ka taki mo ko utari atu ki he kseni tipe koe hae loa ki he omi e vai hok ansi. Na ke tala mai koe last week o mea vai, ka pao o te eke mahino. Please, so ko fuafua talange ke refani mai ko toa ko ke sirini. He kua fuoloa e tari. Pea koe ne tohi mai le vai, aho wahi wasune. Koe vai ena na e ngahi,
Pea kos ave ki he kau taha kāko ane nai. Pea nau tala mai toki ave ange he kāko next week. Koe uta ia ki Australia. Hei kai lava ke rifani atu e vai ho'o auntie. He nai os kau i hano ngahi ke ave atu. Kātaki o ko ke i motu. Once I refund to Neyafu, I will mail refunds for your dues because I have promised to refund. Sai, o tari atu ena. I kai sai a malo, o tari atu, ai vai hok auntie. Malo, kolo ai mahino mai pe. O ska pa whaiwhi o whaaki. Pea kong ni tamai, pea kong ni tohi mai e. Ahono no siulai. Kai ngā whanongo, kai ngā mamata, ahono no siulai. Ka taki o ko ome vai mai auntie. This week, as you said last week, we'll come this week. Ahono e o siulai. Osko ia, kai ke ne tari mai. Tania did not reply or respond. Ki he ku tohi at koe. A urewa ki aha tahao no siulai, ko toi tā atu. Ko toi tohi atu, ko e whainga atu. Mahino ko ki tala mai ka koe tuai. Fia ma urewa ke refani mai e ka ko fees. Aina upi hau koe ono no fitu, pa na utoksio whakalele i foko ono fitu vale. Whakataha moe se niti taha whiwangi au. Aluat hok whaamiri o piki e vai hok auntie, ke omi he container like I did before. Peo talangi lewa, koe taha ena e nis ko tupo wika, ko ila mutu hoku mari, pea o whainga. Pea tāre ka tupo, tamai tupo iyo o kune ilo hono friend, o kune ilo a Tania. Pea tanga Tania, ko hinga ko whainga tuai, he ko eni o ku hao e container ni omi e vai ki mua malo. Ko hingoa ni taha ko tupo. Kai ke? Mausio ke time frame. Koe aho whiha. Tau te whoke taimi, aho taha ono siulai. Kai tau hangapea o toi o hake pe tohi. Aho taha ono siulai. Poia. Pea koe ni, na toki tohi mai, pea pehatu koe ke kanseri koe sirini koe e alatu hoku ila mutu, ai ila mutu hoku mari, o piki mai e uhina ke ni hauko mai koe container kai oange ai kako fia ki ai. He kohono uhinga, he nani talamai i mua koe kako. Sai, tohi mai lewa ia koe ni. Koe aho whiha eni, aho tahao no siulai. Mausio ke time frame. Kai ngā mamata, mausio pe ke time frame. Ko te tohi mai eni, aho taha ono eni o siulai. Aia mahalo koe weekend ko osi, pe koe wiki koe. Hi, just got your message. Hange koe glau, koe tuai pe mau e vai koe uhi koe i kai kakato ingredients. Oh, hello! Koe tuai e vai koe kai ke kakato ingredients. Ka naa ke tala mai koe ia i mua, ko osi ngahi e ku vai o ave ki he kako. Mo whakatoka ngā i kai ngā mamata. Mo whakatoka ngā i ki he whakamatala. Iyo, koe osi e tala mai o ku ave. Osi ave ki kako, koe ngā ptoi tala mai, koe aho taha ono no siulai. Pea ko ena e toki ave hake ai akau o toe mei e ua he waka. He moni te ke ngahi ai e vai, pea aveila polo ke piki he topule lulu next week. Koe se ni tite u talafi au mi heni ki he taha e ave ki ai. I know, pea oska pa whai mai ni whakamatala, mo sio mai pe, mo sio mai pe. Pea utari atu rewa, ka taki atu mahino ki au, na ake tala mai ora is ready 3 weeks ago. Pea koe tare kako, pea no whai e whakakau. Kai kehe, ko mahino eni tuai all I needed, rifani mai e paanga tahawhi wangia ono, pea mo e kuono ngeau, ono fitu, takoe o kuono fitu walu, kia tupo wika. Toki ose ngā he vai hok anti, pea tala mai ke alu atu e taha o piki malo. Ko eni koutou wakai hifo ho tohi kako fis o kuono ngeau fitu walu. Ko hingoa ko tupo wika, malo. Kai ke? Pea ha, mo sio mai lewa ke he tohi maa tupou. Alata tupou ia ki he api o Tania i tonga. Talangi lewa he whae, koe vai ena na e ngahi, pea o os ave ki he kau taha kako ane nai. Pea nau tala mai toki ange, i kai, koe kufou e te, koe tohi mai a Tania koe kau. Ai. Ka mo sio ke time frame, mo sio pe ke taimi, Ko tohi mai eni almost 3 weeks ago, ko te.
Pea osko ia, pau fowet lewa tohi koe, ki he mesensa atu pou, ke ala atu pou ki he api. Pea koe tohi mana atu pou ko ni aluatuen i he aho tahawal o siulai. Last week or 2 weeks ago. Leni, koe toki osi eni talanoa mo ne whae he telefoni, ka ui kai ke ne mau hawhika ki a tānia. Ka pehe e ne whae, ke tohi pe ki ai, he koe vai oku i tongani, ka ui kai ke ne ilo ia ki hawai ke kāko atu. Koe si tuunga eni kau mamata whanongo, na si i kau ai e whae. O kou kore whakamole mole atu, kia tui nai. Whakamole mole i au, he rea mai kakai ko whae, kako uhinga pe eni na si i kau ai, ai o hake hingoa, ho fine eiki. Kako kore whakamole mole atu. Mō mamata mai ki aha tahawalu eno siulai. Koe tari eni, nai omi mei tongana, ne nau whetu utaki atu, ki ho whae. Koe ai, please, kok tohe katania, can you refund my money? Koe no taha pe ia. Aho tahawalo no siulai. Ka take o kou whakangoa ki he paanga o kou fuwhia mau malo. Koe me ai. Sai. Aho tahawalo no. Koe kakato ia. E mawhetohi aki. Na e osi ai. Sai, mamati o ni maha o whakatu whanilei. Koe ngā, si o mai koe whiwhine o he ki kau mui ko o tānia. To eke kau mui o tānia, ko hai e whiwhine mei Australia o kone, whai mea ko ena. Whakawhetai ke eiki. Ne omi ai loto lahi ka au, ke utari atu e laivi, pia moe to hono, to eke i au. Ko au ino ko laivi atu. Hange koe hiwa koe koena e whao hotunga ane. Ka abu ke he to eke i ko hai au, koe wipi au, pia me tu ilo ka mana. Tukuange ai makawe, he koe tawhaaki a hokoa, pia ko hola mai mo ne telefoni, ke u laivi, he koe ngā polo kau e tānia. Ko hola mai mo ne telefoni, ko hinga, ke uhanga hulu ki he telefoni, ke atu ai tohi mi he telefoni a aku, kau laivi atu he telefoni, he kohono o hinga, he oku mohe ia, a tunga alo pulu wawe, Ko ia, i kai ngata pe tānia ho laivi, na kai ke uhanga uia o iloi, ka koe tuku e lo, tuku, tala mai he taha, na ke seo ke tonga nau o ku asi ai ene laivi, papa laivi ha. Laivi ki ho o tohi. Tanya, I'm so sorry. I didn't mean to hurt you. Ka paho pena ke tā mai pe tohi mahe he inbox. No. Ka koena ko ke laivi, o aho kau mamata laivi ki he lau mano, kau tari pe ke osi sa pate a eiki, osi moi mauanga keles ko Amerika, pau hua tu lela. Kai ke laivi au ka hapwhihi a pe teo itengia koe. Ke ila ki paanga koe na, ki mea vale ia. Ki mea vale ki paanga ia koe na. Ka koe uhinga, e whai totonu. O ke ilo ku alu pe hoku, e ku whisi ngā ue o sike he hawhi hoa, mau ki paanga koe na. It's not all about the money, Tania. Pea ko ke tohi mai kau mea, toko lahi o ko tohi mai ka au tala mai, pea ne toi pea ko koe na o ne laiwe whakakikilai hei kai whakafokia ho o silini. Sai. Tania, o mauha o whatka koe. Pe te ke whakafoki mai, pe i kai. Ka ui kai ke uloto au, ke whainga taha ia. Ka pāna ke tohi mai pe, ko tari mai e tohi.
pe te ke tari ai tātou whamiri i tonga. No, no. Pea koe taha tānia, ka pau o ko te hao, if you are innocent. Koe hā o ko ke hangai o blokau. Ka lava ke o kōmene ho laivi. Ka tamai whahinga pa tek mai ho toko walahe ho laivi, pa talanga whakapiko mori hau taimi e si ho laivi, he o ki kai lava ke o kōmene. O te eke seo ho laivi, o tala noa pia wihe ngahi mea ko omi koe nā ke rea ke laivi, pe o kua pia tari ho laivi, ke mahino pe, koe ta whetohi a ki e. Tania, I feel sorry. He koe ngā ka pau ka kai oku mo ui, ho o vai hange ko ho kau mui, whakawhetai ke eiki. Ka koe whonga, nā ke ngā ue mai aki, oku i kai tāu mo tō tonu. Pe hange koe tala noa nā whai mohotunga ani. Tio, te koe ni, kaume. Mou sio lelei mai, ko au whangatunga ani toko taha ono. Nā e tala mahi tunga ani o tānia i he teki mai taha ka te au, ka pau o ko whetata, tāngi, i heringa. O se pe whai e kulotu, pe au mai telefoni, pe au tātu, pe au lau pe kohoku tunga ani. Pea, o ko whaka apa, o ko whaka apa ai ka kai tangata kotoa pe, he kohoku tunga ani. I mean, whanga tunga ani, toko lahi whau. Toko lahi whau, toko lahi. Aike, hangarewa o awe ki tunga ani o tānia, e mawhetohi aki, ke mahino. Nei kai ke o kaua uia i he omi vai koe, ki mua pia mau, pia nanamu, pia ha. Kanai uraki hange o ki i tawhi hue lea mai koe tunga ani koe ni pau pihatu. Ei, and I call him brother. O ki kai ke o tātou au ke take, pe ko tātou ke omi paanga, pe ko tātou ke ta whakawhekiki, i kai. Ko tātou ke o tala atu, he na ake tuu ho o tohi, koe na seni mai ta. Whewhine kona na post kona he tonga nau, ko e whikaena, mhok interest. Whawhetai ke eiki. Whawhetai ke eiki na ke hanga, na ke tuku mai, pe au tātou. Kai ke he kau mea. Muongo ke hoko i mafu. O se pe ave e o foweti ke tungane koe ni. Ai mawhitohi aku hono tua whewhine. O tohi mai. Tohi mai o ko le whamole mole pe ke he tono no, pe tala mai. Ke o saut au pe mo tānia. Mo oni ia, he koe sia pa tāpala sia ia, mo ni family, pe kaunga kovi ke nau businessi, e mea koe ni koe nau whai. All I say, ki tunga ani koe ni, whakamole ia o, ka pau o koe sia ia, pe mohono family. Ko brea pena whai ki tunga ani koe ni, whakamole ia. Ia mo oni ana, kai ke tonu ke au ke tonga nau. Pero me e ta. Ko e tala mai koe he hok toko ua koe he tuko e lotu ai tonga nau, ko pēa tau ia. Ko e hae tonga nau, mo seo mai ki he Mārio. Ko toi eka tau, ko e hae tonga nau. Ko tā mea. Ko e mea o ko lau he Facebook. A fio a si hova, na aku pousi, ha taha ke sio atu, ke tānia ke tā mai ki au. Nā kai ke o amanaki au ia, e awe ia ke he tonga nau. Mea pena e hau hoku lau Māori e. Mea kotoa pe o hoko, o pia hono uhinga. Mahalo pena ko e tau whaatoa whatongia o tau afungi. Pea mahiki ai ho tau uluki olunga. Mahalo pe o ki ai pea e palani, pea mai whakotuutuu, ai o tua mo ui o tau lotu ki ai, ke hoko i mea ko e ni. Ko hako anga, pea wako pe moau me ai.
ki he whai to tonu. Kai ke, ko e live at koe ni, pia me telefoni hoku hoa. He mohe ia, tau hola mai au. Ko inga ke lava ke uhanga o hulu atu, pia mo e mawhetohi aki. Na akura ke hoki loki, pe he ke umalu ai ke me, he tako COVID reception. Pe huma tu he laa, o takakula si o to fofonga. Pe huma ano tu o tanguta he loto me alele. Lava ke ulaivi atu, ke mo mea mai ki ai. Ka inga whanono, no ka inga mamata laivi. Hange pe ko e lea na whai. I kai aha tāu whihi e aka koe Tānia. Tānia, ko mbate o whata koe. Tau mai aka ke ilo mai whainga tō o ngai mo e whiwhiri koe. Ko au koe ofa, alu auha. He nā whakaamu ke hataim te whanonga tai ki tonga. Ha e ko ki mea lelei te kuku atu. Koe ku mea te whaki ma au, he koe ngā kohok eiki māma. Kohok eiki māma, ai nā ni whia mao e vai. O aonga ki atu. Ka, ko, teo ke ala pia, ka awai po tātānia, teo ke ala te pia. Teo ke ala pia, ke ta whesi o whaki. He ko mao au e o whaki e koe. Peo kai ke uhinga e ko io stand for tu, sai ho o kolosi hake. Ko ho uhinga, ko o komeni he tonga nau kia hai. Kau talatu. Mo ilo o mo pehe koe awe pa anga lahi ke u whakalele aki hange koe laivi nei whai e tānia. Kau mea. Mo ilo taimi o tau no whai ke he eiki. Toko nake a sihova si aila. Pe aku mau pe pa anga ke whai aki ai ngā oe ke langlangi ia a sihova. Nei kai o hinga ke mai ke u whakalele pisnisi aki. No! Ka inga whanongo o kunau lawe I hoku hoa mei makawe. No for Brisbane. Tangatai au kukai ke whihi aia he mea peheni. O kui ai pe ene ki ngā ue o whakalele. Pia mau mea mo ui e mawhanau. Kau toi talatoi. O kone whakalele e te pisnisi, o tuwha wale aki e. Kai ha, kai tānaki pia sihova ia. O omi ki au. Pia, ko talatu ki a koe na ake hanga koko o pehe. O lau ki a te au. I he laivi a tānia. O ko o mai au o toi business aki. Lele mai hanga he ni kau tau whare I koe. Lele mai he ni ka hanga o atu hao. Hafo I McDonald's, Ia. Pia mo koe kau mamata koe na. Na mūtoi e kei. Nei tā mai hoki toko ua tala mai ka te au. O ke ilo taha ko e poki hai, na e laivi hake, na e hako. Na e komeni hake he laivi a mea o e kei koe. E poki! Ko hau mi matariku koe whakareiti koe. Ngalo ia koe. Tahine basketbolo tifeni whakahu. Pea mi he tuilo kamana. Koe ni. Koe ni. Nā pupuna hapo e pulu, tā iho mata. Ngalo ia koe. Tohe mai hok toko ua, o tala mai hok toi eke i au. Ie! Hau koe mi matariku, hau au mi he loto toko mololo. Mā poia ke pefu whā ko tapu solova. E hake ai au. Ia. Kai ke. Kono uinga kono toi eke I o se fine mi Brisbane. Mo se atu ke au atu ke kau laivi mamata a Tānia. Kai orewa ke hako. Kai orewa ke walu o tānaki mai koe ni koe ke lahi. Ke hanga o koe a pete ne sea. Te usene ne totop a koe. Sea ke au atu. Ke kau toi eke I hoku hua wha. Hange koe glau. Ko whai taha pine nei o mai ho kāsin.
ko e poki, ko e whakareiti, mi matariku, nani to e ke iau. E poki. Ke sio ki au. Lele mai sten foto ki tau kai McDonald, ko ia. E poki. Oua na ato e to oua. Ha o to e ke iau, Te koktonga ane na ne whao koe hiwa. Ko e wipi me he tu loka mana. Ko e nia. Te toi ai ake mo toi whanong lelei mai. Ko e wipi au me he tu loka mana. Kai koha makawe au ia. O kou tā kai whala ki makawe. Kau ke uloto au ke ue sia ho family in-law i he mea ko e ni. He kono uhinga. Ko hok family kotoa na nofo i Australian. Tamai wha e whangatunga ane. Even in New Zealand. Kai ka hok family e toi i tonga. Pea koi ai uhinga e kuhu atu o laivi. Ko e tari ho o laivi tānia. Ko maua ofa ka koi. Nā ke uhinga e ku laivi, I mean e posi, ke hauka mea. Ka koe ai pe uhinga. Ue, ia, kuini hai kola. Koro, iyo, atunga whoki a mohe ho prata, ko hola mai mo i telefoni. Ta ko laivi lelei pe ko ilo pe, o ompehe o tua lau maari lelei kia te au. Ke oan aku rea kovi. Pau kai ko hataha wea ko manako e rea kape kape. Ka ko au ia, ko wha i te ngia whkai taimilahi. Tala mai ko e. Ko e no muka e poki, ko au saveria. Ue, Big Brother, ko ia, ka ko hinga nei tā mai hurita. Pena usio he laivi a tānia. O kune to hangaia o e ke iau. Ia, ue! E poki, api ko matahiva. Api ko matahiva. Ko au ia. Fuwha ko tapu solova, hei lala ko tui loka mana. Taimi ko na e... Hae lea whakatonga lelei. Na e huri hake ai. Ko au ia. Ko au ia. Pia ona ato to oua. Ko ene kutamai hukutunga ane, ke hau mi no muka. Pia nge mai masina, kai kwa telefoni ane ato alisi. Kau hanga rewa. Ko e lo tu foki, ko e whai to tonu, lea he mooni. Lea he mooni. Pia lea he to tonu. Ko e pango koe ke ulawa lea hanga hi lea ko e mea. Hange kono whaahanga hoko Big Sister e Amelia fisi ia. Lea tonga. Hua te kufo i lea whakatonga. Ia we kau mea hanga ia kata ia. He ku whihipa kaki ai. Lea ki he mea kona. Pea ko uhinga hei kai te urea mamafa tonga ka urea whaimafua tonga. Pea ko ia. Hoi a we whakahela moone. Kono uhinga pe ia ko huma laivi atu. Ko hinga ko e tari laivi a Tania nai. Pia whakaau atu ki a Tania nai ko ofalahe ka koe. Ko ofalahe ka koe Tania. Pia whakaau atu ki he mamata laivi ko toa pe. Ka pau o au ngai vai a Tania. Ke o tā i mā stand photo, Ka motu ka kainga whanonga mo i kainga mamata laivi. Ka pau oku au ngā e vai a Tania ka ki motolu. Tuku noa i pe e ku pousia. Whakatau pe motolu ai vai. He au ngā ki a motolu. Ka koko hōmai pe a akuia. O laivi atu. Ke tari atu ho laivi Tania. Mo o hake e ta whetohi aki. Ke mamata ke mamata ki ai ai taha kotoa pe ke time frame, Oh my lord. Sister Mele, vai sita. Kai ke whahu au ia koe. Ko ana nofo pe aku whahu. Vare ku mamia aku. Kai tala pe ke nau ilo. Koe tupu eni, Mi api ko matahiwa. Iyo.
ke toi lea le olahi. E tia o samita, ko kurea le olahi pe, koe fefine le olahi au. Koe fefine le olahi au, teu toi lea le olahi teu kai la pea. Si o mai kau mea koe ko ngau tau si o mai pehe o kou. You know? Palo palema whaka ata mai, e kai la kasai. O mo whanongo mai, koe na tuku hakei. Koe osi e tuku hakei. Koe ai, na usio hifo oku friend a tānia pia mo hoku hoa. Koe uhinga ia, e ku huma iai he telefoni hoku hoa. Nei kai ke aike ulaivi au ia, Nei kai ke aike ulaivi au ia, koe ngā whakahela o poloka e tānia au. Pia koku awe whanau ke he ako, ko kolosa tu sa hoku hoa, whai mai tāngulu. Ko sa tin telefoni, oua. Tolo atu le wau, puke mau ki pusi, whakatokota te tawhaaki, ke pehepe, koe pusi o ngaha. Kau to'o mai au ene telefoni, o hau o laivia. Oh, brother, te vita ori kau kai koha pule au ia makawe, ko ofa kako Ko whenga pe ke whaka ata a makawe, ko hono uhinga, na ue sia i he mea ko eni, Kau o atu pe au, hange ko hiwa nei whahoktunga ane, kau tala tonu atu, ko au, ko wipi au, pia mi he tuilo ka mana. Ko au ko wipi au, pia mi he tuilo ka mana. Takai whala ki makawe. He ko hono uhinga e tala atu, ko hono eke i mai. Ai. Mo sio mai ki he, ko hono koe perfume, kai ko ha toileti koe perfume, O kui koe La Vita. O kui koe La Vita. Mo ilo tamahiwa koe ko Ricky Martin La Vita. Ko ia. It's a France perfume. Teu ki i whakahoha atu ai. Nia ngau kai ke mo nā mui mai. Ka ko hinga whoki o kou fia. Ke ulai laivi ai pehe telefoni ho koa. Ia ene whainga maari, ene mau mai. E kone aha ke peo whio no komi. Ia kone awea ia. Lofi. Malo. Kai ke. Ka ki mo tolu kona na mo toki huto mui mai. Mo whoki ke kamata koe o e laivi. Ia latu. Ke alo o breakfast lewa tainimi. Nam lele atu ki a koe lofi. Sai te ulera lewa tuku atu. Atu ia maau ka pau ke fie mau mai. He koe mea koe na ua ngoi koe he. He toi laivi mai koe tānia. Pea kai ke laivi au koe ni ke tuku hifo koe tānia i kai. Ko laivi pe au ke o atu e ta whetohi aki. He kono uhinga. Tok whakamau i. He haa whea whakamau i. He a whio a sihova. Ki he mea koto atu. Pea koe mea koe. Iyo, sai pe koe ni lofi na helu pe koe ulu. Pea na usio pe ka wota. Na usio pe ka wota. He ko te hangeha ki Puakatonu, he lua he loko koe. Whenga. Pea ukai ki te hela e o tā make up pea tuki o mai o laivi i kai. Ko e na tula pe ni o e whaua sihova. Oh yeah, I put lip. Because I love them. Pea mausio mai a ki mautolu koe ni kau tuku aki i pehe o ko o mai he tala ko ko. E tānia o ku ne o mai koe e au e vai ko hinga ko o mai lahi pehe vai o ko te whaatawa. Fofonga lele i mai. Mo ila ka las quality koe, Maybelline. Koe aia o pehe aki e. Mausio ke ka las perfume koe, La Vida. Koe perfume francais. Hangi te tue toa ki tua whaka seta ni mea koe. Tuku ia. Tamahi o ki angelo tahi. Tuku ia mamu e whakahela. Ai koe mea koe na koe.
ai vai o ku aunga. Pea ko ia ki mautolo koe nā koko o ku whakatau pe vai. Mo whakatau pe mautolo ia. Whakatau pe mautolo ia. Whakatau pe mautolo ia vai e. E kono hinga aunga ka pau aunga ka mautolo. Mo anu pe mautolo whakatau. Ko hinga pe hao laivi mo tuku hake. O e mawhetohi agi ke mo mamata mai ki taimi e. Nau toki kamatai e ku eki katania o se mahina i taha. Koe mea ia koe mea ia koe na o whemau koe ngahe ku hange koe klauna e te kia ke usio au ia ki hene laivi. Hene laivi mai fu aha sāpate. Mea ni ka ke mai kina ke alo lotu ka ke laivi mai koe tānia sāpate. Ka pāna hen tānia ko pā i te ringa. E koe no hinga he ko teo ho tau lau maari he tau aha koe pongpongi. Hange koe himi koe ai sias nai tō kaki hake ai au. Ua ngā o tolo no. Ke aha ku lau maari e whakataha mo la a. Ia whai ho ngā ue hoko atu pe. Ko tau a koe pongpong sāpate o teo i ho tau lau maari e. Ke tau o ki whare lotu. Pea o neongo tuku e ku ngā ue. I he pongi koe sāpate. Pea o lere mai ki api o whakawawe holo i teo e whanau pea te mau iwi ai pe o holo. Kau kai ko te aha ke pea kita ta uto laivi. Pea tā mahi tahana ke laivi mahalo he pō o kape ia hai muhai. Pea ke laivi mai koe i pongi sāpate. Kai ke tari ke aho moni te. Ke toki laivi mai. Pea ke polo ka i au kai lele ho o laivi. Pea ke polo ka i au ka ke lele koe i au. Tania. Nā tanguto pe ane pō, pea whakakau ke ua te laivi. Pea o me ngahi lea whakalotolahi, mo e tohi whakalotolahi mai kau whaiwhekau. I he mea kotoa pe oku hoko inbox mai ki a te au. Pea ko aha koe pongpongina, kai ke aiki o toi laivi au. Kau oho wale he siat hoko hoa. Kei mate mohe, li e ne telefoni. Pea omi pe ki a te au. Ke u laivi ni he ne telefoni. Ke tika ke u laivi e he ni mau taimi ho whehia. O koa he mea ko eni. Ka ko o atu, ko hinga, ke mausia mai ke tohi i hok telefoni, pia laivi at lewa, mihin telefoni, pia tuk whai lewa, fua tau lewa, a tau mui, pe ko hai. I o ofa atu, Kristina la atu, kai kehe, o ko Mautoki whai peho mo fua tau, whi whakamau aki, ki he laivi na an. Nā kai ke aike u laivi atu au, he nā post pe au kono ke whitutaki mai ki au. Pia awe le vaia, e he tonga nau hange na o si whakamatala ki mua. Awe le vaia he tonga nau o huhake lewa tānia i kai ke ne ilo ko e sāpate. O laivi mai. Pia koen ko tāri pe, ki taimea eiki, ke ne omi pe ka au, ke urea whia maari atu pe, ki a koe tānia, mutala atu hoku ofa, o laivi atu, o atu e ta whetohi a ki, he? O atu e ta whetohi a ki, he kohono he ngahe ko ke tuku a ki i au, pe he nai os pe wike ua, pe au tā ke refund. Pe a pe he ko omi ho o vai ke u business aki. Pe a os ko ia, pe a toi hu hake mho kau mui, o toi eke i au. Ko hai whiwhine koe mai Brisbane, hame. Whawhetai ke eiki. Mau kātaki. Se atu. Wahe atu e laivi koe ni. Ke hau atu ki a tānia. Koia, wakana tātā tangata ta ina whanonga o tonga nau. Ki mau mai o tā koe tau whare moi. Whakatupu mea loloa. Kai kehe. Whakaose a pe e ku wahe koe koe he
talia to live ko na ko atania. Na nofo pe ane po mo whakaukau. Ko ta utupe, mamata hake ki he ulo ai mahina, kato ai mahina. Pea ongo mai e leo. Tala noa koe, whekau koe he sihova a Mosese ke aro. Tukuange mai hono kakai, ya me ispite tala ki a whelo. Kai whakawhewheka pe loto whelo. Pe he taim tatau pe, os a whio i pehe e ki mea katoa. Hangene o ko to'o mai, o reflect ki he mea kono hoko. Tania, na ak whakawhewheka pe ho loto. Ka a whio he o tuai mea katoa. Na kai ha ngā hi mea o whia mau ke whakatonu tonu. Na fu a fongi ai ngā ue te whai. Na ak fu fie ha. Na ak fu na iai olewa. Na iai ai tohi mai kakai mei wawau. Kai ke wila puko hai. O nau o mai ki a te au. Hono i misi mo ne nofo ho tere mo ne ha. Pea ko tali ni nai whai. Me a tau ataina pe a tānia e ne nofo ho tere. Me a tau ataina pe a tānia e ne alo whakatutu maari e he tuna meni o whatever. Me a tau ataina pe a tānia. Me a tau ataina pe a tānia. Kai kehe? E kehe pe ngahi viu ko tōna. Ko manatu hake ia ki he mea ko koe na e hoko ko koe he lahi nei ko koe e box mai. Kai whaka osi a koe e tala noa wahe ki he whakawhewheka koe loto ko kowhelo. Ko mea nei omi a te awane po. Te hau pepe mo e wholofola. Omi pe mono tala no whakatata. Ha mahino hake pe tala no whakatata. Pea whakawhetai ki he eiki. Ko hono uhinga. Ta ukai ke mama hono whina ngā loa na ia. Pea mihe mea koe no hoko. Tā o ko hoko mea ko e ni. Ke tā wako aki. Ke tā wako ai. Tau whea ko aki ai. Ai uhinga hoko mea ko e ni. Pea ukai ke hange ko klau. Kai ke uhinga ia ke o tuku hifo ai hanga aue. O whiwhine ko e ni. Ka pau o kai ka kai o aonga ki ai. Mō ka taki o pe mo tolo ai ho mō vai. Koe tōno no e whonga fua whatongia. Ko mea ia. O kou toi hua toi. O ato e plai. Pea mohono toi eke i holo. Au. Pahi kai ke toi whakamatala hanga he mea na tō hitua. E koe he ia ko te haukita toi whieha. O tala mau e te ha. Kai. Ko hinga pe kui mai ko laivi. Ke utalia tō laivi tānia. O whakaha atu e ta whetohi aki. Ke mea i hifo he taha kotoa pe. Ke time frame. Nai o atua e paanga mo e ta whetohi aki. Moho o tala mai. Ko e ni o atu pe eksilini. Ko pau ke rakaangi eksilini. Kai toki o mai vai. Nai kai ke tala mai. Ko ke o atu eksilini pe toi toki ngahe vai. No. Ka pau na ke tala mai. Ke o atu kai toki ngahe. Mea ni te uhanga o seni atu hafu paanga lahi pehe. Ikai. Kana aku seni atu koe whia mau vivili hok eiki mama. Hok mehikitanga o kuui ai, au ki ai. He nani whaka amu kene wakai i ho o vai mea re. Pea kono uhinga na iai e ai koini na e omi he eiki. Pea ko e ku mo uia oku pehe. Ka pau te mau ha mea ka kore hata. There you go. Ka ke whai to tonu. Ka ke
whai totonu. Ko uhinga pe ia, whai totonu. I kaiha I te ngia, I kaiha tau whihi atu tānia. Hange ko whakamatala ki mua. Ko mea lelei ko toa pe, I love to share. Me taha ko toa pe, o ko whetau raki moia. Mea lelei ko toa pe. He ko hono uhinga, ko eku mo ui, inda noa ia. No noa ia pe, ka koia. Ko iai kau mamata laivi, ko whakamāno atu ke tuku homo taini, ka mau mamata mai. Pea hange ko tō ki tua e ko toe tari atu, hono toe whehu ia, ko hai au. Api ko matahiwa, fuwha ko tapu solova, hei lala koe tuilo ka mana, vai ko maawa, huelo hangai, ko aui. E nei whaohuktunga ani hiwa, pea ka eke hataha, hoku hingoa, pea utala atu, koe wipi au, mi he tuilo ka mana. Ko ia. Ko ofalahi atu kia ki motolo hono kotoa pe, pea ko whaka apa atu, kia taha kotoa pe o mamata mai heo pe. Ofa pe ke au atu, he friend e tānia mhokoa, ofa pe ke au ka koe, tānia, pe te ke whakafoki mai I silini pe I kai. Mea ata pea a au. Mea ata pea au. Ki paanga vare mai. Ki I paanga vare e laia. Ko whakakuihi ai, he te volo, ai ngau elelei, o ko te whai. Pea ko e ku tui, whalala tae vivinga. Ma iai pe uhinga. Koe palani, fisiki mua ia e iki, ke whakaea, a ngahi mea ko toa tu. O kai ke whai ai mea koe ni, koe tau whihi a ki a koe, I kai, mōre ke mamao, mōre ke mamao, ke ulaive koe ni ko hau tau whihi a atu. I kai. Ka pau na wofi atu hena, I give you more than what I have. He koe na ngaki ke ilo, I kai ke ka ko inga ko toi se ke hanga te volo me anga o aki ko I kai ke aha ke fai ha lotu pe te algi sayoni ka ke aha ko lai. Ua kia, pa ke hanga rewa o toi tuku mai ho lai vi. Pe mo ho ka mui o kuna o toi hu atu. Whaka au whai ata mai, hulu atu hana o loto mo lau maari. Whaka au whai nau kui, ko ho taki hala nau toi. Ko uhinga ko hu mai ai o laivi, pe au kamata mi he fiafi. Aho ua walu, e tala noa, pe au hanga lewa o hulu atu, mi he kamata anga ak nau tō kuto mui mai. Ai tā mai hok mihi tanga, o eke go koe vai, pe a puna hake e loto mawhana I a te au, ke au atu ai paanga, pe au tā atu ki a koe, pe au tohi atu, pe au tohi, o kamata lelei pe, hau pe, o hau. Pea iai mai ka kai pe he ko hinga atu paanga lahi. Ko ngā ko talangi, tala le vai koe ko o mai ho o vai o business a. Wrong person. Ke o business a ki ho o vai, lolo tonga ko ia, o ku omi pehe o tua ia. Ai mea kotoa pe. Whai aki. E ku fie mau. Fia whianga ke utangi. Olewa. Fia whianga ai ke utangi masi ku o ngoi pe au ko mawhana ia hok lau maari. Fia whianga ke utangi ko inga ke u. Ke utangi I koe tānia. Ke utangi I koe. Kau kai ke u. Kai ke fia hau halo I mata ki tua. Ka ko ngoi hok lau maari ko fia. Ko fia. Ko no inga ko. Ko ngoi hok lau maari. Fia ko hono inga ko. Ko tari at ho lai ni. Pea mea peke tā wako ko toa me ai. Pea ko nā tolu ko ina na e tomo hake he laivi a tānia, mo toi whehu I au.
Ko ni pena o stalato e. Ko ni pena o stalato e. Pea ka pau pe o ko ke toi fie ilo mai pea ke tingi mai kau ato ato apu ke ta toki vahe fola tau ai. Pea ko ia, ole wangi ko kamata ke. Hai, ke hao pe whakamata la mo lele mai fie mohea ka ko o hinga pe ke i tala noa pe he atu, ko i toko lahi o mo ke i mamata mai. Pea o ke o ilau pe ko mo ke i mamata pe he mai ke fe ke u toi fe atu. Ko mea ko ke i nafa wholohe ko o si hanga wea tuko a te poini. Pea ko o si hanga wea o atu ai poini ko uhinga e ku laivi, ko e tāri atu pe ai laivi nai o ai e tāria. Pea eha te tau aki sio ai pea ko kai ke ula wawia ke tamate i ko ngā ko mou sio pehe mai, pe ko mou sio pehe mai, te tau alu me tono. Hoka te malanga. Sane. Ko e hoka te koe ke he malanga. Ko ia pe te whiema. He ko whiema o ke whai mo tamate, he ko osi alu. Ai kuhanga o hiri hake I mean, open up our letters o tohi ko koe nai o mai koe matania, mo tohi ko koe na o atu. Pea lava atu pea mo no. Ko ia ten lia aha ke atoa. O whio do kumi. Pea ku alu ki whewhine mo tua me i tahi. O whaka mo tau ten li. Iyo. Pea koe uhinga o kei toko lahi mai pe te au tupu ene kei mamata mai pe. Mo mea atua. Ko ao ke pupuha ia. Whamatala pe ke pupuha ia. Iyo. Koe whamatala pe ke pupuha ia. Ai au e peni. Ikai. Tuko e usu ia pasi. Nā whai, o lewa ke hao angkolo please ke o mai ngahi lea whakatonga ke heke mātoki hu atu ai. Iyo, o whaatka koe ki ta mai koe ko kawa. Ka koe ai, whawhetai pe ke ke mea katoa pe. Pea ko ilo e hanga hokoa o tafulu i au he ome ni telefoni o lele e klaivi. Ka ko whakamalo atu ki a koe pe, nā ke tuku taini, ka ke mamata mai ki he laivi ko e ni. Ko hinga pe ko tāri atu. Ko hinga pe ko hono tāri atu. O e laivi ko nā koe atania. Pa ko ofa ka koe tania. Ko maua ofa lahat ka koe. Ofa ke tāpu i kina koe he eiki. Ki ho ngahi ngāui ko toa pe. Pea oa na asiva e amanaki. He koe hoko pe mea ko toa ko e ni. Ta wako mi ai. Pea koe ko o hinga ingia. Ko toi mea. He ko hawhehia moha ikai. O ko whakaapa atu. Ki he whamiri o tānia, pea mo he tungaani o tānia. Iyo kawa. Ko ki tamai koe ko kawa tuai me io tamohenga. Ko koe na ke whakainu i koe hofo hainoa ke mohe ke inu kawa pe hau mohe ka hola mai mo telefoni ke whakahauko e ni Kai kehe, ko mauha ofa lahi atu. Ke tala mo ka pui. Kai whakahauko atu. Ke au ki a tānia nai. Ko au eni. O ko mauha ofa lahi ka koe. Ofa ke whai tāpu i kina ko he eiki. Ki ngāui ko toa pe o ke whai. Pea ofa tānia. Ke ope atu. Pea lau atu e lau maari o ko mau. Ke inasia. Pea hoko mea katoa pe. Ke a ko ia e tau mo ui. Ke a ko ia e tau mo ui. Ko wako pe moau. Ko wako pe moau. With all due respect. Kai ke. Te o tamate i ahe. Kai. Kau alu o ave telefoni hoko hoa. He koha no inga hange ko klau. O telefoni eni na o hola mai au ia. Na o hola mai au mo ia. O inga ke o laivi ai. Toki tafulu i pe e au. Ka ko o si hau au ia.
Ke hulu atu mi hopo telefoni. Okay. Ke hulu, koe ni... Ko te tatangi mai ni telefoni. Mahalo ne maua telefoni a taha o whenga mai ke whakafoki ange ni telefoni. Pe koi whe ia koe mea pia ko kore. Pea moe tala monua tu pe tānia ki he ngai whatongia ko toa pe o ke whai. Oua nā ke te hu mai o laivi o i te ngia. Ke te tafulu, ke te afungi. Ko hia koe palopale ma hoko. Ka te whakakau kau le leite. Kuia e lau e wholofo. Koe mea ko toa pe o te tau whaua. Kuia pe ai uhinga pa me whotu utu. Kuia i ki toho ko manako no lau koe turning life in purpose. Pea kuia pe uhinga. Ai hoko mea ko toa pe. Koe ki paanga vale vale. Ki paanga vale vale. Kau whakae. Kau whakae. E tene tāwhulu i lahi au. Hoko hoa. Ka sai pe ia. Koe ngaha ko au whokia. Whai mai ita mui whehia. No vena pia me ai. Kure vau ia. Mai e kuki i baby pussy ke whawhanga. Ia ko ia ai. O whalahe ka mō tōna honu ko toa pe. Na wangi pike tāpua ki mai alangi. O ne whakaau ata koe tānia. Ai laivi ko ni. Mo o whalahe ka koe. Ai whoki. Ai tō.